Kublai shibun perlok sesisin ya kajing kersan ka jongpi. Ni hai mentah syakani kari. Balai kani kari kakit hadu katni ki passenger haka train ne hakarel. Kani kadai kari Bangladesh. Bat kabanengkong bagi passenger ki snotanat bansyangkum ni. Kadai kajing lachsiu. Kabaar bagi snotanat bat kabalai kadai. Hari Bangladesh. Om Judan kata karum dan nika jaka ya kabah ki passenger inyo ya kaban syong bah kini ki passenger kitip kin let syai kini kidi kiba pedwir bat kiba let ya kaban wat ya ka kam gajam kamai gaji bakalong hadu hang ni haka jaka jongi dari Bangladesh kam dei hadu kani amar ekonomi ke jongkaru ki ustad bah ot kajing don brio adu kan rio kelur kari Bangladesh kadon Andre bangi pai pat ya kani kajing kit yakini ke passenger kum ni ladan kiri bala kamshai jongka pertei kentho ya kani kajing le jongka Bangladesh namar dan hap deng kajing ma ni i penlong yo penlong hat penlong yaki jakadi jakatit haki dentia jong kini kirel lesi kabu jingma yaki tu kibrio kiba ya kiba yang hang tu ot habangi pet egari ke ni gari ke Bangladesh lesi kadang sadin lot nadong syadong adu kuat ke subah jing nang jing start Andre ladang ipai pat ya ka ekspor long ka baklan ba adu kata-kata di perlok ada ngienu jor kiwe kiri lese kani ka jingkit beriau jong kari Bangladesh abu apden ka jing seir ka jing ma ya ipai ba jong ibasyong hakatuka tering namar ba kamdei kam ka besok ka sorka wakat ni brio basyam agat rei ya lach siulot syai ka tax bat lada kini gi brio kiniap manuhi ban bakli di paralok kini ki video lada pi sngow ya ka ba kidan ka jingman toy sngow bahasa subscribe sa share sa like padakan mauru paralok ya kabah di video tumai paman lagsni ladat pilek punta in saya syampat aku ke video mentah kesni tangkani hi aku boleh shibun ya pi baru